Sledeća stanica, planinski masiv po kome je Balkan dobio ime. Stara planina je zaštićeno područje svrstano u prvu kategoriju zaštite kao park prirode. Prva kategorija zaštite znači da nije samo od lokalnog značaja, već da je republičkog i međunarodnog značaja. Prostire se na teritoriji 4 opštine: Dimitrovgrad, Pirot, Knjaževac i Zaječar. I predstavlja najveće trenutno zaštićeno područje u Srbiji sa svojih 114.000 hektara. Inače, parkom prirode Stara planina upravlja javno preduzeće Srbije šume preko 2 dela preduzeća, šumskog gazdinstva Pirot i šumskog gazdinstva Boljevac, za deo teritorije parka u Knjaževcu i Zaječaru, a šumsko gazdinstvo Pirot za deo teritorije parka na teritoriji Pirota i Dimitrovgrada. Inače, upravljanje je usaglašeno sa zakonom o zaštiti prirode i pravilnikom unutrašnjoj službi parka prirode Stara planina. Kompleksno imamo upravnika na čelu, zatim 2 rukovodioca čuvarske službe i čuvare parka prirode Stara planina koji su raspoređeni na kompletnoj teritoriji. Imamo 12 čuvara parka prirode, s tim da u okviru sistema javnog preduzeća Srbije šume imamo dosta kolega u zavisnosti od svoje struke koji se bave posebno pravom, i biologa, zatim arhitekata, ljudi koji se bave planskim aktima, jer s jedne strane jeste zaštita parka i kontrola na terenu, ali glavnu ulogu i veliku ulogu igraju upravljački dokumenti i učešće u izradi svih dokumenta za kompletnu teritoriju. Da bismo prirodu efikasno sačuvali, moramo je dobro poznavati. Zbog toga na istraživanjima stanja biodiverziteta zaštićenih područja radi veliki broj institucija i nevladinih organizacija. Trenutno se nalazimo podno ponora, znači na nekih 300 metara vazdušnom linijom od ponora i ispod ponora. I nalazimo se na staništu koje je tipično za vrstu licena hele ili paklenac na našem. To je jedna mala vrsta plavca koja ima karakterističan ljubičasti odsjej kada ga sunce obasja pod određenim uglom. Vrsta je jako interesantna zbog toga što je kod nas jako retka i javlja se na malom broju lokaliteta koji se nalaze na Staroj planini. Takođe, jedna od meni interesantnih stvari je ta da sam od ove godine nosioc Small Grant Rafford projekta i tiče se upravo ovih vrsta, odnosno licene hele, Boloriunomije i Erebio orientalis pre svega, ali i ostalih vrsta, a meri se uticaj požara koji se dogodio u toku prethodne godine na Staroj planini i uticaj na vrste. Naučno-istraživački kamp Temska već godinama svakog leta okuplja zaljubljenike u prirodu. Ovo je najstariji i najveći kamp u kom se sastaju i razmenjuju iskustva istraživači i naučnici iz čitave zemlje i regiona. Kamp je namenjen kao prvo znači biolozima, odnosno studentima biologije i geografije, ali
znači između ostalog i svima koji vole prirodu i tako dalje, ima i starijih ljudi koji dolaze više godine i tako. A festival staroplaninskih jela je i iznikao iz kampa. U to vreme je bila dobra energija, znači i sa opštinom Pirot, tako da, znači, festival staroplaninskih jela je nastao, možda se kaže 2010. godine. Osim onog zvaničnog dela koji se tiče takmičenja u spremanju staroplaninskih jela, imamo i neki kulturno-umetnički program, postave se tezge okolo, znači to je sve u školskom dvorištu gde se nalazi i kamp i tu imate znači da kupite neke suvenire i tako. Bilo je par nekih pobuna još davnih 80-ih godina kada su ljudi išli gore na Zavojsko na branu da se pokušaju da prekinu znači tu izgradnju te brane, međutim nisu uspjeli. Zavojsko jezero postoji, nama su uzeli jednu reku, to što one nama tih 600 litara u sekundi po zakonu one nama pustaju tu vodu ovde, međutim oni su u stvari ohladili našu reku, ovu što je ostala iz toplog dola, ohladili su je jer nam ne isporučuju vodu sa površine, toplu vodu, već nam isporučuju vodu sa dna jezera koje je 6 stepeni, tako da izgubili smo 2 vrste ribe, više ne postoje, znači već skoro 20 godina ne postoje u Temštici, to su mrena i skobalj, a zato i pastrmka, pošto nam je voda sad hladna, pastrmka je stigla već do Nišave i sišla u Nišavu. Reke Stare planine simbol su istrajnosti i udružene borbe građana. Borba golim rukama. Tako meštani sela Topli Do na Staroj planini opisuju odbranu reke Temštice od izgradnje mini hidroelektrana. Već 30 godina borimo se za ovu lepotu, za ovu reku. Bilo je spontano okupljanje, pa bilo je više od 500 ljudi, možda i više. Znači. Ja sam bio gore 21 dan, 3 nedelje. Znači, i ne žalim što sam bio, ne žalim što sam branio reku. I uvek bih ih branio, znači. Bitno nam je za opstanak sela, bitno nam je za opstanak prirode, znači, jer mi se borimo za očuvanje životne sredine ovde. Mini hidroelektrane ne bi ni trebalo ni da postoje, jer one uništavaju reke, uništavaju znači, prirodu reke, znači uništavaju ribe, ekosistem, mnogo što. Sledeća stanica, vodopad na obroncima Stare planine. Dolina potoka Bigar je jedan od najpoznatijih akumulativnih bigrenih vodopada Srbije. Područje vodopada na zapadnom obodu Stare planine u jugoistočnoj Srbiji proglašeno je zaštićenim područjem druge kategorije regionalnog značaja. Sam spomenik prirode nalazi se odnosno prostire se na području političke opštine Pirot i političke opštine Knjaževac, većim delom na teritoriji političke opštine Pirot. Sam spomenik prirode se prostire na nekih 28 hektara, 28,6 hektara šumice. Donosi se desetogodišnji plan upravljanja, na osnovu tog plana upravljanja donosi se godišnji plan, zatim pravilnik o naknadama i korišćenju
spomenika prirode. Suština jeste očuvanje hidrološkog i geomorfološkog oblika i nasleđa. Na ovom predivnom vodopadu zatekli smo i ekipu koja radi na projektu mapiranja objekata kulturno-istorijskog i geonasleđa Srbije. Mi smo trenutno prošli određene manastire, određene lokalitete, kulturne objekte. Krenuli smo u ekspediciju, da kažemo, iz Beograda, pa preko Topole došli do Vraćišnice manastira. Tu digitalizujemo, pušta se dron, rade se snimci iz ptičje perspektive, ali osim manastira mi prolazimo i geonasleđe, možemo tako reći. Pa smo na Staroj planini vidjeli vodopad Stupovica, zatim vidjeli smo Rsovačke lonce, to je isto jedno lepo onako geonasleđe, a sada se krećemo ka Knjaževcu, napravili smo jednu petlju, krug, Pavlovu i Pirotu i znali smo da ovde postoji vodopad Bigar. Sledeća stanica, najstarije zaštićeno prirodno dobro u našoj zemlji. Ripaljka je prvo zaštićeno prirodno dobro u Srbiji, odnosno u postoratnoj Jugoslaviji, i dan proglašenja Ripaljke je u stvari dan zaštite prirode Republike Srbije, 11. april. Od 2016. godine upravljač zaštićenim područjem je javno preduzeće Zelenilo Sokobanja. Ja predstavljam čuvara zaštićenog područja i nalazimo se u podnožju vodopada koji predstavlja jedno evropsko čudo i raritet u smislu debljine bigrenih naslaga. Još je Jovan Cvijić 1896. godine u svojim putovanjima po Srbiji opisao bigrene lonce koji predstavljaju jedinstven slučaj u smislu debljine bigrenih naslaga. Trenutno vodopad Ripaljka nema vode i to je u suštini najveći problem. Predstavlja opasnost za urušavanje tih bigrenih naslaga u nekom narednom periodu. Održavanje ovog spomenika prirode na prvi pogled izgleda vrlo jednostavno. Male površine, 6,28 hektara, a u suštini imamo dosta problema i mislim da bi širenje svesti kod lokalne zajednice pre svega doprinelo poboljšanju uslova, odnosno omogućilo bolje čuvanje ovakvog vrlo zanimljivog zaštićenog prirodnog dobra. A mi kao upravljači u proteklih 4 godine smo uradili studiju diverziteta ptica. Ove godine radimo studiju biološke raznovrsnosti u smislu flore. U narednom periodu uz kontinuirani hidromonitoring planiramo da izradimo i studiju geonasleđa, pošto je Ripaljka jedan predmet geonasleđa i ima možda potencijal da postane geopark u nekom narednom periodu. Ovaj impozantni vodopad davne 1949. godine stavljen je pod zaštitu kako bi se sačuvao od izgradnje hidrocentrale. Zavod za zaštitu i naučno proučavanje prirodnih retkosti u Narodnoj Republici Srbiji doneo je rešenje o zaštiti male i velike ripaljke kako bi se sačuvala naučna, estetska i prirodna retkost u ovim krajevima.